I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angithathe leli thuba nginibingelele phindze nginemukele lamhla esihlokweni sethu seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso ke ngiyo incwadi yekukholwa yawo onke malanga lesibhalelwa phindze sethulelwe ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilometi yesCDD. Namhla ngomsombuluko tilishumi nakune kuyo inyanga yamabasa eminyakeni wa 2025. Libito lami ke ngingithabaningi wakagama Sibongo nginithulela iRhapsody ngelihumusho leSiswati. Umfundisi usipha umlayeto uthi uconze umusa wakhe locicimako. Umbhalo siwuthola encwadzini kubaseRoma sahluko sesihlanu livesi leli-17 kufunzeka kanje. Nangabe ngesono semuntu munye kufa kwacala kubusa ngaye. Kakhulu kangakanani ke lapho labemukela umusa locicimako nesipho sekulunga bayawubusa ekuphileni ngemuntu munye lo nguJesu Kristu ligama lenkosi malibongwe. Umfundisi uyachaza uthi umusa waJesu Kristu usiyalo sebuNkulunkulu lekumele wonke umKristu asisebenzise. Umpostoli Paula ubhalela Timothy wamyala wathi qina emseni loku Kristu Jesu lokho ukuthola nawufunza incwadi ya Timothy wesibili sahluko sesibili livesi lekuqala. Ngalamanye amagama usebenzise lo musa wakhe. Usebenzisa njani ke umusa wakhe ungadibuda? Umfundisi uyachaza uthi kuqala ngekuthi uwadi umusa wakhe losebenza kuwe. Usaphuma nje ekhaya uya emsebentini noma letinye tindzawo bani ngiloconza kahle ukuthi umusa waNkulunkulu uyasebenza kuwe. Lo musa lo uletha buhle lobu kusebendelako. Ukubeka emathubeni futhi uyaqiniseka ukuthi uyehluka. Kodwa ke kunalokhu umcoka lekumele ukukhumbule. Kuze uqhubeke nekuva bunanzi bekusebenza kwalomusa empilweni yakho, kumele ukhombise umusa kulabanye. Umusa awukameli uhambe ngenhlanye. Umuntu lo mukela umusa ubese uba ngluwephana ngemusa. Indvodza noma wesifazane wemusa uphana ngemusa. Ngekwenda njalo umusa uhlala njalo ugeleta ngakubo. Ligama lenkosi malibongwe. Umfundisi ke uyaqhubeka uthi umhlabeleli ubhala uthi lo mubi unekuhlupheka lokunyenti kodwa loyo lowethembele kusumakadze uhlala alondvolodwe ngumusa wakhe. Lokho sikuthola encwadzini yetihlabelelo sahluko se-32 livesi leli-10. Leli gama lelithi umusa la lisuka kulesiHebheru lelithi chesed lelisho sivumelwano sekulunga. Lesivumelwano sekulunga sikulunga kwelikhethelo. Kusho buhle baNkulunkulu langeke akhweshe kubo. Umphumela wabo ke kuthi kude lokunye langakwenda ngaphandle kwekukubusisa mayibongwe inkosi. Nase ukwati ke lokho sekumele wena wende njani nango lomnye umbuto. Incwadi yetihlabelelo sahluko se-32 livesi leli-11 uyayiveta imphendvulo uthi jabulane kusumakadze nethabe nine lenilungile. Nijabule nonke nine lenicotfo ngenhlitiyo. Haleluya. Hlala njalo ke uthokoda futhi umemede ngenjabulo nekukholwa. Ubongele umusa lomkhulu waNkulunkulu losebenza empilweni yakho. Thokoda enkosini wonke malanga. Ngena ekulusini lakho ube nemzuzu wekuhalalisa ngaphambi kwenkosi. Memeta ngenjabulo umemedele ukuthi inkosi ingendele umusa. Ngihamba emseni webuNkulunkulu. Sivumelwano sakhe sekulunga singidungetile. Haleluya. Ngidawucela ukuthi sisho umthandazo ndawusho emva kwami lamagama nithi babe lothandzekako. Ngiyakubonga ngemusa wakho losebenza kimi.
lo ngibeke endzaweni yekwemukela etindzaweni tonke. Ungivulela iminyango yekwenta tintfo futhi ungenta ngende kahle kuko konke lengikwendako. Ngelula wona lowo musa kulabanye. Ngihamba eluthandweni ngisatfokota esivumelwaneni sekulunga kwakho. Umusa nekulunga kwakho ungidungetile onke emalanga egameni likaJesu. Amen. Nawuchubeka nesifundo ke ufunza incwadi kubaseKorinte besibili sahluko semfica livesi lesiphohlongo ufunza ngeAmplified Classic. Ufunza incwadi kubaseFesu sahluko sesibili qala vesini lesiphohlongo ufunze nelivesi lemfica. Ufunze nencwadi kuTitus sahluko sesibili livesi lelishumi nakunye nelivesi lelishumi nakubili bese ugcina ngencwadi yaJohane sahluko sekuqala livesi lelishumi nesithupha iAmplified Classic. Ihlelo lokufunda iBhayibheli ngeminyaka munye ufunza Luka sahluko selishumi nakune uqala evesini lekuqala uyogcina evesini lemashumi amabili nakune. Ufunze Tikhulu sahluko selishumi nesikhombisa nesahluko selishumi nesiphohlongo. Ihlelo lokufunda iBhayibheli ngeminyaka lemibili ufunza incwadi yaMakho sahluko sesibili livesi lekuqala uyogcina evesini lelishumi nakubili kanye nencwadi yaLeviticus sahluko selishumi nakune. Ligama lenkosi malibongwe. Sinifisela ukuthi nibe nelilanga lelihle leligcwele izibusiso. Inkosi inibusise. Amen.